Vraćam se Zagrebe tebi. Izgleda smo konačno dobili gospodina Martina u Zagreb. Šta se događa? Gospodin Željko, pjevam. A koji je povod? Valentino. Pripreme za Valentino, znači, da. Pa se vidi da volim ja žene suprotnog spola, pa zato se ispremam, gospodin Željko. Ja sam okitio sam cijeli stan. Znači u cvijeću je. Kita ovde, kita onde, sve. Koja vrsta cvijeća? Sve razne kite cvijeća, gospodin Željko. Imamo i plastične kite, imamo i ovo normalno cvijeće, jeli? Vi ste baletan u penziji? Da, jesam u mirovini. Pa kako vaša... Udruga. Ne, nego suprotna strana. Kako izgleda? Izgleda jako ljubazno, gospodin Željko. I dolazi iz Austrije, to moj prijatelj Hans Schöngen. Kako će to izgledati, vaše Valentinovo? Valentinovo bit ćemo zajedno, on će doći kod mene. Dobro. I ja ću mu spremiti jedno jednostavno jelo, gospodin Željko. Dobro, koje je to jelo? A to je jelo kebab. Kebab, Željko, baš kebab zato što smo mi sretni kad pripremamo kebab, on meni kaže, znate, on natuca hrvatski, a ja natucam njega. Gospodin Željko, tako sam sretan. I šta on kaže kad pojede kebab? On meni kaže, kebabite. On to misli da to znači na hrvatskom, baš je lijep kebab. Ali ja mu to ne zamjeram. Pustim, nek je rijeka vodi, nek njom vodi, gospodin Željko. Ali zato na kraju kad pojede taj kebab, šta on kaže, recimo, kako se zahvali? Zahvali se, Dankeschön, kako dobra kebačina. Ja sam sretan. Alo, Tavin tata je. Dobar dan u programu. Recite mi šta ima novoga, kako ste, šta radite? Korizma. Korizma i vi. Odricanje. Ja sve dricanje. Ma ne dricanje, nego odricanje. Irci su. Recite mi čega ste se odrekli? Odreka sam se. Odreka sam se, evo ovako. Kad prvo odreka sam se, reka sam Porschea. Porschea sam se odreka. Zašto Porschea? Dosadila je voziti, jel? Ne, nisam nikad vozio, ali neću ga voziti. Odreka sam se, recimo, ljudi jedu i to, puno se žderavaju. Odreka sam se, recimo, kavijara. Koliko često ste jeli kavijar? Nikad. Žena, šta ću ja? Pa kako ste se odrekli onda? Nije se lako odreći. Odrekli? I najteže, znaš šta mi je bilo? Recite, ajde, baš me zanima. Jastoga. Kad ste ga zadnji pojeli? Koliko puta sam ja? Jedan. I to kad sam bio na domjenku žele. Ali zato, neki su našta ljuca na neke poduzetnike. A zašto na njih baš? Oni su se rekli da su se odrekli Dom Perignona. Pa u čemu je tu problem? U čemu je problem? Sramota. To je protiv vjere žele. Kako mislite? A lipo. Ja tog Dom Perignona, toliko ga traži, oni su ga se odrekli. Zašto ga tražite? A čovjek ga me ispovidi. Ne Don Ivan, kod njega sam bija 100 puti. Hoću kod Dom Perignona da me ispovidi. Niste vi to dobro razumeli. Halo, ko je sad? Mama je! Opter! Što, o čemu se radi? Diče? Žuri. Evo, ne dan je kod helikopteru zletio. Ajde, čita slobodno, jel? Marije, nego da je ponoga jednoga bitnoga čovjeka. Kojega? Zorana Mamića. Dolazi u Gorski Kotar na ljeto. Ne. Više po njega doma nema za prijevoz, ne može doći do socijalne ove samoposluge žene, nemaju šta istoma, sve su i ne ublokirali. Treba pomoć sirotinji. Tako je! Radio Dalmacija. Najveća kvaliteta.